ole cross thuru pon chuana channel milo ngaihthlak saka milo thlir sak thintu zawngte inzavaiin kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai le vek ule tun tuma chuan in zawna te channa hun kan ron nei le dona hengin zawna te pastor Biakchhawna Bible atang min ron chan sak le dona ngun ta kamilo ngaihthlak sak le thau turin ka so ma cheu zawna lo chiarang kapu tunlaiin hian mi pakhatin inti hriat hmel deuh hian UPC pastor thusawi te aron rek thina nangma mi malming te po aron lam rilol lol thina kalaulein at vedeu thin cha Sevenday Adventist Kohhran chukan ni chuang mi alawa Sevenday Kohhran te hian Setana'n kan Sual min Phur sak anti ti lam hoi aron soya makkalau ti dewa Sevenday Adventist Kohhran le nangma nge po hian Setana'n kan Sual min Phur sak ti hi in lo in Zirtir thin rengem ni hriat awachak omve khongai takin min lo hril fia thei chuan kalom viawang animo chu tianga soi tu te chuan thil kha chiang lovin an soi mai ani chu thil kha chiang lo soi mai hi mi puitling lo zia anian tia sin male tunlai chu vandoi thak takin kathian nu brain tumor cancer ania wangin achuna zanin kan omchil chut angaya enkol hau taka chu wang chuan sermon te kan ti chuak lei theilo ani e nuya izo na kha hetiangin han changila Setana'n sual mo khovel topa ala phur tur thule lali suan mi sual te tan crossa kan sual min phur sak dan hi thil in ang lo lutuk chun le zan ang adang lam chimle mar anga in personality kan riat a thawme Sevenday Adventist Kohhran te hian Setana'n chandam kaninan kan sual min phur sak ani ti hi voi khatma kan soi ngai lawa kan zirtir ngai bok lawa zirtir chi po ani bok lawa chu Bible kalklat ani amaro chu hetianga min ron soi du tu te hi chuan an chungril a hian Sevenday Adventist Kohhran huat ruk na te deu so na te le ngei na te an nei ani du choka chu wangin an ti tak point karing lawa an ring tak point karing lawa Setana'n kan suala phur ti hi Sevenday Adventist ho hian an zirtir ti tua chuan kan zirtir tak hi arin po karing lo chu thilom thei ani tla lo wangin ama ero chu Setana'n hian khovel topa ama sual na chau ni lovin Lalpa Isua Krista ringa chandam to zawngte thila lo ti sual tir to na mo kha atuar le don ti ero hi chu thudi kani chu zok chu kan soi thin chu nia kan suala phur min tlan na tan lam akok lo a chan chu munthiang lim then faina lim tharong bona biak buk rong bona thutlung luyun lai an nei thina khan thlasari na ni soma puithiam lal ber chuan ama le achung te le sel te ta na inrem na te asiam nuwa bong te tal nuwa kel nung pani aron kaya chu kel nung pani chunga chuan thuma vora a khoi zok hinge Israel te sual ta na inrem na siam na tur ti hriat ani theinan kha kel pani chunga khan thuma vora pakhat chu lalpa puala atluta a chumi opposite chia chu azazel puala atlu ve ta ni ti chuan lalpa puala tlu zok kha Isu Krista entir tu ania chumi opposite chia chu azazel chu Setana'n entir tu alonita ani ti kha achiang reng maya ti chuan lalpa puala tlu kel zok mangkhan munthiang lim then fai na rong bol na chupui thiam lal ber chuan aneita a munthiang lim a then fai zo nuwa khang munthiang lim sual na entir tu ngaidam to te sual mo in thoina thisen kai khirlim liamaka aron thian faya chu mai hunin aron keng chuaka pona azazel pual kel nung chunga khan aron ngatta ni alu chunga chuanin ti chuan pui thiam lal ber chuan kel nung lu chunga chuan akut king ni angata achunga chuan Israel thla te kholo na zawngte an bo chiat na zawngte an sual na zawngte chenin acham khum ta a chung te chu kel nung lu chunga chuan angata ti chuan mi pakhat an ruat dia makhan thaler lama a hruai bo ta dai thin ani ti chuan mi pakhat an ruat lok a khan chu sual phur kel azazel chu thalera kha sual mo phur chung khanin akai ta a tu ma chen lo na lei ram ruaka khan
avakaya avachhuata aron hosana ti chuan akel kai tu akha apuan te sufai na ma te po ain bol fai le phota chumi nuwa Israel chipui te zinga aum vele theita chawani ti chuan sual na chu atopa ati sual tir tu le atran chuak tu chunga atop tir ta ani ti kha lim tharong bona biak buk rong bona khan tarlan ania kha khan alo en tir chu wana biak buk tak mi hing sak ni lo lalpa sak zoka Lalpa Isua Krista kan pui thiam lal berina rong abol na tur van mun thiang lim ber athen fai na tur soina alo nia chu hebrai bung riat chang khata tang khan kan muwa kan thu soite ji ngai na poimo ber choi hi ni chu tiang pui thiam lal ber wana ti khen ro pui ber lal thut pha ding lama han truwa mun thiang lim le bia buk tak mi hing sak ni lo lalpa sak zo karong bol tu chu kan nei ti hi tiaron soya kha ti chuan Isua Krista chuan a toy zong kan soi zungang wana biak buk taka kan tan chan na man hai min tho saka Calvary cross min thi sak nuwa khan thi na ne na thole nuwa pa ma soi pui na na thokin pui thiam lal berni na chan vo han chelta ne chon wana khian kan sual record na bu te engkim alom veka mitin sual na chu chin chia veka ni ti kan ria chung zong chu ma ring tu ni tina sual sima piang thar tele thi thengarin om te sual na zong chu wana tang khian thai bo vek ani nuwa khoina kong khar ani anga Isua Krista chu mi thiang lim te lam turin lo kal le dona chu mi huna chuan angai dam to te sual na zong po kha ati sual tir tu Setana'n lu chunga hian ator tir let vele dona ni tina alo ko kani ti chuan Setana'n hi ti hlum alani lowa azazel pual kela hi azazel pual kelina entir chu Setana'n ni kan ti ani kha chu Setana'n chu tu na hian ti hlum alani lowa eng ti kong main mi hring te sual na hi ala phur lo reng ti hi kan ria ta tha Setana'n kan sual a phur an ti Sevenday Adventist hoin ti tu te hian amika makpo a omzian lar khelawani karinga tu na hian Setana'n hi ti hlum po alani lo azazel pual kel thuthlung li hun lai rong bol na khan eng ti kong main Israel fa te sual na kha a phur lo reng ngai dam ani theina turin tlan na tan khan a phur lo engwangin azazel pual kel kha tal ani velo hebrai bung ko chang samni pania kan muang khan thi sen cholo chon sual ngai dam reng om tlat lova chu wangin azazel pual kel thi sen kha chua tir ani velo amai ro chu lalpa pual kel thi sen mangjok khan Israel fa te sual na zong su tlen file ngai dam ani min diam to azazel pual khan Israel fa te sual na phur turin emo tleng fai turin mo tangkai na pakhat ma anei velo amai ro chu khalal pa pual kel manga munthiang limathen fai Israel fa te sual ngai dam na fam kim asiam sakto nuwa khan kha ngai dam to te sual mo phur turin pona kel nung azazel pual kel kan ti kha Setana'n luchunga khan kha sual mo kha pui thiam lal berin awang ngatta awa cham khum ta chiawa cham khum kan ti meng chu sual mo phur chung chuan thalera hruai bo ni in tir bo ni in athi ta thak ani athi thlengin kha kel kha alo kir le to ngai lovani kha kel khan eng ti kong main Isua Krista a en tir thailo ti chuan kha biak buk rong bol na kha lim thla mai ani practical an ti ni ma se atak ani lo kha lalpa pual kel khan Israel fa te sual na kha atleng fai tak thailo ani na taka chuan en tir na mai alani Calvary cross a pathian fa pa Isua Krista thi na tur lo en tir tu ania ti chuan Isua Krista chu mi sual te tan cross a khen be no ma athi tange ya thi na ne na thole a chu min an lorina an sual te an lo sim chuan thiam chan tir an nia ngai dam an ni amaro chu sual hi ngai dam ringo thi pathian tu mani lawa ami te sual na zong hi tlen fai vek adu ani chu ma Isua Krista thi sen ngein kan sual te tlen fai ani dona chu kan sual na atlen fai na mun chu van biak buk hi ani tlat mai ni chu wang chuan chu kan sual te tlen fai ani theina tur chuan ma ring tu te hian sim na tak zit kan nei ve angaya tirko de bung thum chang som pakwa soyang khan in sual te thai bo ni theinan sim mula hoi ki lero atiani sual hi ngai dam ringot pathian atum lowa thai bo atumani ti chuan kan sual record na chu khoyang eom keimani hian ani lo van le khabuak hian kan sual na zong hi record vekinomani
amar zulal Isua Krista ring tua piang te chu kan rin vele khongai na ina thona thiam chan tir kan nia kan man lai sual te min haider saka pathian fa min wa mi fel fam ki ma min puang ani Krista zara amai ro chu maya chuan la top lova nakina ro rel na khian van ro rel na khian he mi te hi Isua Krista thisenat lan to ten nia an thi ni thengin la Isua Krista ringin rinom takin an thia wangin he an sual nir ko zawng Isua Krista thisenin thai bo ta ni ti theina turin pa ma soi puina na kha Isua na thoka chung zawng so ti zo vek nuwa van mun thiang lim khithen fai ni nuwa Isua Krista cho mi thiang lim te lam turin alo kal le don tina ni chu pui thiam lal bera chu ta chuan pui thiam angin alo kal don tolowa lal te lal ho tu angin alo kal to dona chu minia chuan a chandam to song ade khawan rama arhuayanga min ruayanga ma se setana azazel pual kela kha la thi ve lo kan tia kha setana chunga khan a chandam to te zong mana thila lo ti sual tir to na mo zong ka a ti sual tir tu setana chunga angat le lenga kum sang ro rel chung zongin hele ruaka hian setana ka awa vai tir dona atopa kum sang ro rel zo gokle mogoga indona pathian khothiang lim mithiang lim teri amun khodom hual turan local lai tak khan setana le atir ko te le misuak sual zong te chu vana tanga meile kat lut.Tunlaiin a hal ral to dona a kang ral to dona khata chia khan azazel top na chu theng to dona ni tuna chuan setana hi a thi pola thilowa engti kong main misuak sual te sual a phur theilo hrim ti hi kan thria da thao me chu wangin Sevenday Adventist hovin Setana'n kan sual a phur an ti vela lo soi te hi chuan an thriat lo lutuk wanga an soi mai ani ti khalo hiala tin Sevenday Adventist Kohhran hi an ruya LNG huai ti an rui ani boka LNG huai ti hian azazel pual Setana'n khan kan sual a phur ti in larna amu ti te an lo soi mai thina chu tiang ziak chu LNG huai ti in larna hian min ron ko mu thei se ti hi kat challenge ani chu tiang chu a soi ngai lo a soi dan zok chu nakina karon chiar don ole tunai zona karon chan na chu hi ni ta Setana'n hian azazel pual kel hian chandam kan ni theina turing kan sual a phur ti hi kan soi ngai lawa chandam ni vek to te Isua Krista na tlan to te sual sil fai vek to nu te ma se tun ma thi lo ti sual tir na mo kha achunga atla le don ti na chau zok ani kan soi hi chu engti kong ma in tlan na lama omzia nei phak lo hei hi chu azazel pual kel khan thutlung luyuna po khan Israel fa te sual tlan na khan rol pakhat ma aplay phak lo eng ma tho nei lo lalpa pual kelina tlan na zawng eng kim sual sil fai na zawng le mun thialim ten fai na zawng ati pe vek to no eng kim complete ani vek to no chau chandam to te sual mo phura atopa sual thi pui turin Setana'n khamo phur tirlet ani thu chau ani zok ani ti hi gan thiat atha he thu hi Sevenday Adventist te Zirtir nai moten ti mai maya Sevenday Adventist te chun kan Zirtir ngai thu dik chun ya ma se Bible Zirtir na zok kan soyani tin chu Sevenday Adventist te chau ni lovin midang tam tak Presbyterian Kohhran te Methodist Kohhran mi thiam te Episcopal Church mi thiam te le midang dang te ponan pomdan alo ni hloma asazel ti om je hen thil fia lokila Isua Krista entir tu ni thailo zia Hebrai trong azazel ti hi English Bible kan scapegoat ti in da ania Latin Bible Vulgate a keeper emissaries ti atangalak ania a om je chu tirbo kel ti na mayani Greek trong aziak Old Testament Bible Septuagint antia chuan azazela ti hi opopompayo ti da ania chu Greek trong a pathian sual soinani ma sang zudale khabu ziak tu tele Kohhran pa ti chuan ram huai sual niin an ngaya kumzabi som pakwana le som hnin lai vela mithiam heng thur hil fia tu mithiam then khatte point chu tiang tho chuan an lo ngaya Sevenday Adventist Kohhran thurin le Zirtir na bil big po ani ran lo ani chung mithiam then khatte chutle ma zawng lo soi taila Samuel M Zui marate William Maliganate
James Hastings satele William Smith atehi anni hi Presbyterian Kohhran mithiam mingthang ten nia anni po hian azazela hi Setana'n tirtu Setana soinani ti an pomveka tuna Sevenday Adventist tena kan soyang khan Setana hian khovel a cho buaya wang hian ama sual na chau ni lovin mi sual thiam chang to te ngai dam to te alo ti sual tir mo po kha khovel to pa ala tuar let vele ang ti hi an lo pom vek ani chu heng mi te hi Presbyterian Kohhran vek ani tin EW Hengstenberg ate Elmer Fleck atele ATC aleman ate heng ho te po hian chu tiang chia chuan an lo ring ve boka anni hi Lutheran Kohhran mithiam ten ni ve thung Luthara Kohhran kan tiang chu tin William Jacques ate Charles Beecher atele FN Pelobit ate hi Congregational Church mithiam ten nia anni po hian tuna kan soyang chiain azazela hi Setana soinania khovel to pa ama sual na chau ni lovin chandam to te sual silfai to te sual mo kha ala phur tel vele donani amo hila tuar let vele donani ti kha an lo ring ve vek ani tin John M Clintock ale James Strong ate po hian chutiang bok chuan an lo ring ve a anni ro hi chu Methodist Kohhran mithiam ten ni ve thunga tin Reform Episcopal Church mithiam James M Gray ate Disciple of Christ Kohhran an mithiam JB Roder Horn ate Society of Friends an mithiam lar George A Burton ate po hian tuna Sevenday Adventist Kohhran ten azazel hi Setana ayo oni ti kan pomang chen an lo poma chuba ka khovel to pa Isu Krista local nuwa pathian mi chandam to te sual ngai dam to te sual mo kha ati sual tir tu Setana hian ama sual na ba ka atuar tel vele dona phurlet vele don ni ti hian lo pom vek bokani chu wangin Setana'n kan sual phur ti hi Sevenday Adventist ten kan soidana chu tiang kong jok chu ni e ti kha min lo hria sak don nia chandam kan ni theina tura kan sual min phur sak tu chu Isu Krista ania chu Isu Krista nan sual phur sak to angai dam to te ati sual tirna mo phurle tu tur ve thung chu khovel to pa azazel pual kel nung Setana ni don tina ni jok ti kha kan han soidan chu ania chu achiang to kin karinga tin zonei LNG huai ti hian in larna azazel pual kel hian kan sual phur ti a mu ti ten an lo soi mai maya kha uchuak taka inti el na rong kai mai niin ka ria a khoya ama khatiang jiak kha an mudon lo zol nei LNG huai ti le kha bujiak zong hi chia ro se chu tiang in larna soi ngai lo a soi na ber pakhat great controversy buami hi kan chiar sakang chonga kum tin voi khat in rem nani ro puya puithiam lal ber chu mun thiang lim ber alu thina chuta biak buk then fainan kum puiling leta arong bol na chu len ania in rem nania chuan in biak na puan in kongka kel chal pani anron kaya tin thuman vora pakhachulal pa pual pakhachu azazel pual ania lalpa pual atlu zok kel chu mi puite sual thoinan tal tur ania puithiam in athisen chu puan zar chunga ron lain zawngena thut pha chunga le ama athe turania thisen churim tui halna mai cham puan zar ma a oma po athe turani arona chuan kel nung lu chunga chuan akut khing ni angatanga achunga chuan Israel thate kholo na zawngte an bo chena zawngte an sual na zawngte chenin achamanga chungte chu kel lu chunga chuan angatanga mi pakhat an ruat diama khan thalera a ruai bodayang tin Leviticus buami kha aron soifia mai ani chuan an kholo na zawng chu mi hring reng omlo na hmuna aphuranga kel chu thalera chuan a chhuwa turani chu kel chu Israel teri hmuna alo kir le ngai tolova a ruai bo tu chuan ri hmun alo lu le mai na ma le athom no che tuin ati fai turani ti kha LNG hoi tian soi chu ni Setana'n kan sual phurti in larna ka muti hi khoya ma asoi ngai reng lo ti hian lo chiar zom lengo LNG hoi de tong kam tho sual thoina thil han chuan Krista chu in thoina anga en tira puithiam lal ber chuan Krista chu palai anga en tir lai chuan azazel pual kel chuan sual na ti chuak tu atopa ama chunga sual sim te sual na zong nga na tur Setana chu a en tira ati chu chiang hle mai
pui thiam lal berin sual thoi na thil hlan thi sen manga mai cha mata sual na te chu alak son khan setana pual kel chunga chuan ngat ta a Krista poin rong a bol zoa ama thi sen manga ami te sual na te chu van biak bu ka tanga ati son huna chuan chu nakin thil dai ni chu ro rel thutluk na angin rem na vor top chu setana chunga angat ve ang Azazel kel chu chen lo leya Israel mi pui ho hne na lo kir to lo tura thon bo ania chu tiang bokin Setana chu pathian le mi te ma ta chatu na ti bo ani veang sual na le mi sual te ti bo ral len na chuan om le to ngai reng lo turin ti bo alani ang ti na soi ni chu ei indo na ro puya Azazel pual asoi dan chu ni soi zelang chu ti chuan palai ani na ati turangin sual na chu ama in belin biak bu ka tang chuan a phurta a Azazel pual kel lu chunga chuan akut te chungatin kel lu chunga chuan chung sual zawngte chu puanga sual na chu ama atangin kel chunga chuan a sona ti chuan kel chuan sual chu phurta kum khuwa ada bowa ngai ani ta ni puithiam lal ber chuan khatiang khan lim tharong bolna khan a lo ti ani chu LNG huaitina asoidan achu ani zoka tin khang zong kha Atonement Day Off Jewish Encyclopedia Mori Silverman a ziak High Holiday Prayer Book kum sang kha zakwa somnga pakhat chut phek za somli pasri te za somruk pali te khan chiang takin kan muwa zolne LNG huaiti soi chau hi alo ni reng lawa mithiam tam takle juda pachal te po khan hang kha an lo pom dan alo ni tlat ani chuwangin tuna UPC pastor teron react thintu le Sevenday teron soi thintu iti hi he pa hian LNG hui di lekha bu hi bukhat po chiar chuwa galaring lova tu te mo soi a soi chhon mai ni garinga aril ruwa Sevenday Adventist hluatna sickness anei te po anima na le tin LNG hui ti hluatna sickness apai te po ni ve ma na ale khabu hi bukhat em po chiar coloring lowa achan chu aron soina kalo ngaihthlak ve pakhata khan LNG wein in la na sang chuanga mu tin voi khata soya avoi ni le na sang kha zanga mu aron tilya a blind tie mai voi sang ni chuanga mu jok ania chungte chu abu kha chiar se soisual ni noi lo turania Paul huan feeling nei chunga thil soi hi chu fu lo ani ti kha kan thria ta thawme chuwangin Isua Kristan chandam kani na ta na kan sual min phur sak dan le Setana'n khovel to pa chandam to te sual mo a phur let vele dana kha chu chhun le zanangin adang lam ti hrethiam to mayem Setana'n kan sual phur ti hi Sevenday Adventist te soi dan ani ngai reng lo ti khalo hredon nia a chiang tok le na chungin a chian le zual nan kan soi non lenga chandam kan ni na ta na kan sual phur tu chu Isua Krista ania min tlan na thi sen chu Calvary cross a le buakin om to a chu tlan na chu engkimati zo vek to ni ti kan soi ni kha ama ero chu Setana'n sual mo aphur ve hun tur chu khovel to pa chandam fa ti zong engkim pathian hen an chen vek nuwa Isua Krista mi thiang lim te lam tura local nu da ya engkim tlan na ti zo ni to nuwa khan he khovela sual na ron chok chuak tu le mi te sual konga hruai tu Azazel pual kelina entir Setana'n luchunga hian pathianin achandam to te angaidam to te zong sual mo kha angat let velenga ama Setana'n ama sual na atuar mai nilevin khang lo ti sual tir to ngaidam ni to si te sual mo zong kha atuar let vele don ti na chawani chu Setana'n min tlan nan kan sual phur ti lama kok lo reng min tlan na ta na kan sual phur tu chu Isua Krista ani ti kha chiang lut tukin kan soi to ni kha chu om ziani zoke chu wangin Sevenday Adventist Kohhran te chuan Setana'n kan sual phur an ti tia ron soi thintu te hian an thinlung tak chuan an oi tak big lova ama ro chu Sevenday Adventist Kohhran huat na thinlung le deu na thinlung an nei wanga ron soi parat luivel mai an ni ti ilo hredon nia lekha khatun tu mai zona toy theng ber ka chana chuni se ila fialo fo chuan ni danga fiale zualin munthian lim
biak buk rong bol na chung chang lim tha rong bol na le tak in lai chin na kha kan la soi le don nia ole khati chin kha in zawna te pastor pel Biakchhawna tun tumata na min han chan sak le theita chuania inzavaiin lalpan hriat thiam na thin lung thar pe theu chewro se amen